Ikaze kuri mwebwe mwese mukurikiye Murenge Today TV aho muherereye mu bice bitandukanye, twizere yuko mumeze neza kandi mukomeje kurindwa na Nyagasani. Aho muherereye abari ku manywa tubifurije ibihe byiza, abari mu ijoro namwe cyangwa se mu rukerera reka tubifuriza amahoro ya Nyagasani. Abari mu misozi miremire y'Umurenge ibitero bikomeje kwiyongera, reka tubabwire ngo pole, ariko kandi Nyagasani arahari. Imana y'Umurenge, Imana y'inganji ntaho yagiye, iracari yamana kandi iracyakora kwa kundi. Icyo dusabwa no kuyizera no kuyiringira tukayishira imbere, hanyuma ingabo nazo ziri maso ntabwo zisinziriye. Makuru dufite nuko ibintu birimo kugenda neza, Yesu araje abigenze neza. Hanyuma turi kuwa kane ku minsi 11 kwezi n'ukwa gatandatu mwaka w'2026. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru anyura kuri Murenge Today TV. Muri studio ni Mwasha Fidele nk'ibisanzwe, nkaba mbiyegereje kugira ngo tuze kubana muri aya makuru yo muraka kanya. Ingingo z'ingenzi zigize aya makuru, ibice byinshi by'igihugu cacu cyane cyane territoire cyangwa se Kivu y'Amajepfo bikomeje kubamo imirwano. Muri territoire ya Kabare ahitwa Kivanga haravugwa imirwano, turaje tubabwire uko byifashe nuko bimeze. Shabunda centre habyukiye umwuka mubi nyuma y'umumayimayi ababiyita Bazalendo wishe mugenzi wiwe, nabyo turaje kubabwire uko bimeze. Beni territoire cyangwa se Beni centre ville ntabwo ari territoire. ADF nalu yaraye yishe abaturage, ibintu ntibimeze neza, abaturage bahunze, umujyi usigaye gutyo muri komine ya Rwenzori. Nanone amakuru meza tubazaniye muri aka kanya nuko umwanzi wari waje ageze Irundu. Amakuru duhabwe mu kanya mbere yuko tuza kuri microphone, ubundi kuri mikro ni saa 6 za hano mu burasirazuba n'iminota 5, mbere yuko nza gatoya nka saa 5 n'iminota 50. Amakuru bampaye hariya nuko aduyi yakubiswe warugeze Irundu akaba yatangiye kujenguwa. Ibi ngibi nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru. Mu byukuri nimba dukurikiye ari ubwa mbere utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo ntukazucikwa n'amakuru. Hanyuma munyemerere amakuru, ntago turi buze kubatindira ngo tubatware umwanya muremure. Amakuru tuyahere muri Kivu y'Amajepfo, twerekeze muri territoire ya Kabare. Amakuru agera kuri Murenge Today TV nuko Kabare ahitwa Kivanga mwagiye muhumva mu minsi yashize hagiye habera imirwano ikomeye, aho iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zagiye zibica bigacika zikomeza kugaba ibitero muri aka gace. Kivanga rero hafi ya Parc National de Kahuzi Biega harimo imirwano. Amakuru dufite nuko agera kuri Murenge Today TV nuko muri aka gace habyukiyemo imirwano. Ingabo za coalition ya leta ya Kinshasa, Mayimayi, FDLR, FARDC bagabye ibitero ku ngabo za ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Amakuru twahawe n'umuturage uri hariya uhora uduhereza amakuru ya buri munsi, akaba ari inshuti ya Murenge Today TV, yatubwiye yuko barimo kumva urusaku rw'imbunda hafi na Parc National ya Kahuzi Biega, aho bari bafite amakuru n'ubundi ko Mayimayi zararanye umugambi kandi ziwumaranye iminsi wo kugaba ibitero muri aka gace. Gahunda zabo nta zindi, ni ya migambi yabo, ni bya bikorwa byabo bahora batekereza, bahora bavuga yuko bibwira yuko ngo bashaka kwigarurira umujyi wa Bukavu, hanyuma ngo bagakomeza no mu bindi bice. Ibi ngibi rero akaba ari byo byateye umutekano muke muri aka gace. Ariko kandi amakuru dufite nuko ingabo z'impinduramatwara zihagaze neza kandi ziparitse neza, zirimo gukora akazi ka buri munsi kandi ziyemeje kurinda abaturage no kubarengera hamwe n'ibintu byabo, kandi nta muturage uzigera agira icabura mu gihe izi ngabo z'impinduramatwara zikiri hariya. Tuve hano muri iyi territoire twerekeze nanone muri territoire ya Shabunda. Amakuru agera kuri Murenge Today TV nanone nuko Shabunda habyukiye umwuka mubi utari mwiza mu byukuri, bitewe n'umumayimayi cyangwa se ababiyita Abazalendo waraye yishe mugenzi wiwe Shabunda centre muri quartier yitwa Mbangayo, hafi yahazwi cyangwa se hafi yaho bita Sheka Frankumba
ahangaha niho uyu mumayimayi yaraye yishe mugenzi wiwe amuteye imbugita. Uyu mumayimayi nk'uko twari tubivuze yateye mugenzi wiwe imbugita mu gituza, hanyuma umugenzi wiwe ahita agwa aho ngaho, urumva kuko ashobora kuba yayimuteye hafi n'umutima. Ibi ngibi bikaba byateye umwuka mubi hagati y'abamayimayi bonyine cyangwa se ababiyita abazalendo, ku buryo bashamiranye, bamwe baja mu ruhande rumwe abandi mu rundi, bavuga yuko ngo uyu nguyu yishe mugenzi wiwe, inshuti ziwe nazo zikaba zagomotse, ku buryo amakuru ari kugera kuri Mulenge Today TV yemeza ko isaha n'isaha bashobora kuyajombana bakaza kurasana bapfa uyu mumayimayi wishe cyangwa se wapfuye azira mugenzi wiwe. Nanone mu yandi makuru twerekeje tuvuye muri ntara ya Kivu y'Amajepfo twerekeza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru ari kugera ku mirongo yacu cyangwa se muri studio za Mulenge Today TV, ni amakuru yemeza yuko Beni ADF NALU yaraye yishe abaturage muri ville ya Beni, bila provisoire cyangwa se imibare y'agateganyo. Hakaba hamaze kuboneka imirambo, imibiri y'abantu batatu aribo bamaze kwicwa muri iki gitero cyangwa se muri ubu bwicanyi bwaraye bubaye hano muri aka gace. Ibi byatumye cyangwa se byateye panike ku baturage, aho abaturage bo muri aka gace mu bice bitandukanye ari byo tugiye kubabwira. Agace ka Buili, Muzambayi, Kasinga, Beler, Sobied, muri komine ya Rwenzori muri ville ya Beni bahunze. Abaturage bahise bahunga guhera mu masaha ya saa 10 z'urukerera cyangwa se saa 10 za mu gitondo ku masaha ya hano iwacu mu burasirazuba, kuri uyu wa kane ku minsi 11 ukwezi no kwa gatandatu uyu mwaka turimo w'2026. Ndetse abaturage tuvuganye bari muri kariya gace batubwiye yuko humvikanye n'urusaku rw'imbunda muri aka gace, ati buri muntu yahunze yerekeza mu cyerekezo se cyangwa se muri direction yiwe, kubera kuko ibintu byabaye potopoto. Abaturage bishwe, ADF NALU yabarashe, abandi rabatemagura, imirambo imaze kuboneka akaba ari imirambo 3. Ati rero turahamagarira, turasaba, turibaza, ese turi kumwe na leta cyangwa turi kumwe n'abicanyi batareberera abaturage ngo bite ku baturage bamenye ubuzima bwabo. Muri aka gace rero situation ikaba itameze neza muri Beni, muri komine ya Rwenzori, aho mu by'ukuri hari ingabo za leta, hariho état de siège, hariho un gouverneur militaire, ariko umutekano w'abaturage ukaba ukomeje kuzambagurika muri ibi bice nk'uko abaturage babivuga muri aka gace. Murumva yuko mwabantu mwe no mu bice bigenzurwa na leta ya Kinshasa abaturage barimo gupfa impande zose. Mu by'ukuri abantu bashigikiye, abantu bari kumwe na Tshisekedi, aba bantu sinzi ibyo baba bari gutekereza mu gihe abaturage bakomeza kwicwa umunsi ku wundi, abaturage bari kuba extermine, abaturage bari gupfa, imitwe yitwaje ibigwanisho irarimbura abaturage umunsi ku wundi. Hakibaza ntese iyi leta iri gushaka kwiyongera 3e manda igahindura n'itegeko nshinga, ibi ngibi nibyo abanyekongo biteze bagomba kubona, ibi nibyo abanyekongo bagomba guhabwa? Alors twagiye tubibabwira, twagiye tubigarukaho mu gihe abanyekongo mutarahumuka ngo mube maso, mumenye kuko ubu butegetsi ari bubi, tujuru turacyakomeza gupfa, turacyakomeza kwicwa. Alors ni igihe cyiza cyo kwihushyira hamwe, ni igihe cyiza cyo kwihuza kugira ngo twange ibi bikorwa nk'ibi. Mu ndebere Beni abaturage baraye bishwe, abaturage muri ibi bice byose tumaze kuvuga, za Belere, za Buili n'ibindi bice, za Kasinga, abaturage bahunze. Buri wese uri kuvuga ngo umwana yahunze ukwe, nyina ahunga ukwe, isa ahunga ukwe, umusaza na mushiki ntibari muri direction imwe. Aba bantu muratekereza ko bazahura ryari? Kandi iyo bahungiye bashobora guhura n'uyu mwanzi nanone akongera akabashinja, dore ko ADF NALU izifata umuntu ikamutema umutwe ikawushira hari. Ibi ngibi nibyo abanyekongo mukeneye, ibi nibyo bakongoro mukeneye ngo bikomeze bibe mu gihugu. Mwarekeye aho ngaho kunywa amaraso y'abanyekongo. Ibi noneho ntibiri muri entité ziri contrôler na leta cyangwa se na AFC. Beniville muri commune ya Rwenzori, c'est une entité bien contrôlée, c'est une entité contrôlée par le gouvernement de Kinshasa.
wowe Kongolo n'abandi muri kumwe ba Gisaro ba Masunzu n'abandi, aba bantu bari gupfa, aba bantu bari kwicwa, bari muri entité, bari mu bice bigenzurwa namwe, kandi mwaravuze ngo hagomba kuba controle cyangwa se hagomba kuyobogwa n'igisirikare etat de siège, kubera kuko mutizeye ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bw'abasivile, mushiraho abasirikari, mushiraho abakasaye mwizeye, babyara banyu, barumuna banyu, bishwa banyu, abari bo mushiraho. Ariko toujours l'insécurité persiste, nta kintu gihinduka. Ibi nibyo mwifuriza abanyekongo, nibyo muvuga ngo mushigikiye Fashibeto, ngo mukomeze mubiru inyuma yiwe, akomeze yica abantu mu Minembwe, ari kwica abantu umunsi ku wundi. Nyinyi wa Kongomani, kwa nini akili zenu haziko timamu? Kwa nini akili zenu hamufikirie vizuri? Hawa wakaaji, hawa watu wa Beni, hawa Wandande, hawa Wanande ambao wanakufa, hawa Wanyabwisha, hawa Wahunde ambao wanakufa, lakini sana sana ni Wanande ndio wanakufa. Lakini nini Wanande? Hamuone hii uongozi mbaya wa Tshisekedi. Kwa nini hamwezi kukataa? Amkeni, ni wakati wa kuamka. Osilonda hamuamuke, mtaendelea kuuawa, mtabaki kwa hali hii, hamutakuwa na maendeleo, hamutazaa, mtakuwa mkizaa, ADF nalo inaua. Lakini tukikataa hii uongozi mbaya ya Tshisekedi na tunaunga mkono AFC M23 MRDP, twirwaneho. Watu wenye wako Goma wako sawa, wanatembea usiku na mchana, wanafanya kazi zao, hakuna tatizo lolote. Lakini watu wenye kuwa Beni, watu wenye kuwa Ituri, watu wenye kuwa fasi mbalimbali wanaendelea kuuawa, na hii serikali ya Kinshasa inaendelea kuwaua. Wale ambao hawakufe kwa risasi wanakufa kwa njaa, wale ambao hawakufe kwa njaa wanakufa na Ebola, wale ambao hawakufe na Ebola ni mambo ni takataka, ni uchafu. Tunaomba Wakongomani tusimame, tuunge mkono opposition arme, opposition non arme, ili tufanye mageuzi, tufanye mabadiliko kwa nchi yetu jameni. Kwa nini mnaendelea kulala? Nani wamewaroga? Nani amewaloga nyinyi Wakongomani? Amkeni tukatae huu uongozi mbaya. Tshisekedi anaendelea kudai eti apewe mandate ya 3. Kwa nini? Amefanya nini? Je, kuna kitu kizuri ambacho amefanya? Hakuna. Jibu ni hapana, hakuna. Alors, kwa nini kuendelea kumuunga mkono? Ni wakati ya kumkataa na kuunga mkono wale ambao wanatupea amani. Hebu muulize ndugu zenu, najua Wanande mko na ndugu zenu Goma, mko na ndugu zenu Bukavu, mko na ndugu zenu Kamanyola, mko na ndugu zenu fasi mbalimbali ambako kunaongozwa na M23. Watu wako salama. Ila tu wale wenye wako Minembwe ndio wako kwa shida, kwani wao wanauawa nao siku kwa siku. Tshisekedi anawaua. Ngayo nguko uko bimeze mwabantu mwe. Ikindi cyo gihe cyo guhaguruka tukanga ubwo bwicanyi, tukifatikanya twese tugashira hamwe kugira ngo twange ubwo bwicanyi. Munyemerere tuve muri aka gace. Isukari yari izamutse kubera imikorere mibe n'ubwicanyi bukomeje gukorwa na Tshisekedi. Mu byukuri Imana yo mu ijuru nayo itwumva, idukurireho kiriya cyago cyaduteye, hanyuma kiza kugira n'abandi bagishigikira naco kigira ngo kiri gukora ibintu bizima, gikomeje kwica abanyekongo. Munyemerere twerekeze mu misozi miremire ya Minembwe, ya territoire ya Minembwe. Imirwano yongeye kubyuka mu gitondo kuva saa 11 cyangwa se 5h du matin. Imirwano yongeye gutangira muri kariya karere mu gace ka Gakenke. Imirwano yabyukiye hariya nkuko amakuru agera kuri Mulenge Today TV abivuga. Hanyuma adui yaje kucengera cyangwa se yaje kudeborde aturutse za Mutunda na Bicumbi, ubundi aturuka za Rubemba na Karongi, arambuka hanyuma aza gucengera, agenda anyemereye mugani w'abasirikari, terme za gisirikari, hanyuma aza kwisanga yageze Irundo. Murumva kuko ya deborde bakomeza kudistraire, bakoresha artillerie yabo, bakomeza bakoresha, hanyuma abantu baza kwiterera hejuru. Uyu waduyi yageze Irundo mu duce tumwe na tumwe twahariya Irundo. Ibi ngibi bikaba byari byatumye abantu habaho panike, abantu bagira ubwoba, abantu batangira kwandika ama message mwayabonye ba Kongolo bandika ko ngo abaduyi bamwe bari kuduhamagara batubwira ati se bimeze gute ko batubwiye ngo aduyi yageze ku Runundu, abandi ngo ageze hanga. Iyo ni wongo. Yego yari yaje ya deborde, ariko twagiye tubabwira ko
mu by'ukuri muhumure kandi mukomere. Aya si amakuru y'ubwo y'incamugongo cyangwa se si amakuru ya morale, oya. Turi kubabwira ibyo duhagazeho nka Murenge Today TV, twakurikiranye kandi twabajije uko bimeze. Uyu waduyi wari wa deborde, uyu waduyi wari wanyemereye arazagera irundu mbere yuko nza kuri mikro. Uyu waduyi yaramaze kujenguwa, yaramaze gushingura imbunde ziwe, arimo kwirukanka amasigamana udutsintsino. Wambwiye amakuru yambwiye ati dutsintsino ko turakora hano mu irugo. Uyu waduyi rero yakubiswe, kandi tubibutse ko atari ubwa mbere aza akagera muri aka gace, si ubwa mbere asanzwe aza akahagera, ariko ingabo ziri maso hariya zanze yuko akarere kigarurirwa n'umwanzi kugeza uyu munsi, ziracari maso kandi ziracyahagaze neza. Uyu waduyi rero wari wanyemereye cyangwa se wari wa deborde, aracengera aturuka za Mutunda, bagenzi be bari ku distrere bakomeza barasana ziriya mbunda ziremereye, bari mu marango ya za Gakenke yoruguruye za Sinayi n'ahandi. Kumbe abandi ba deborde bashaka kuza ngo baze binjire bahite bambuka baja mu madego. Ingabo zanze ko abaturage bashira, zamukoreye akazi keza. Aya masaha tuvugana imbunda zabo zimwe bazitaye barirukanka nk'imbunda nguruguru zirimo za 12, kubera kuko il y avait plus de moyens yo kuzijenguwa. Izo babashe guterura nkeya ni zirimo za machine gun, kubera kuko bafite iziri portatif, ariko imbunda ziremereye zirimo za 12 nta mwanya bari bagifite wo kuzikuraho, kuko nyuma y'amadubu kumenya kuko ba deborde nabo bakoresheje strategie zabo, ntitubabwira aho binutse naho baturutse, kubera kuko bishobora guhereza aduyi andi mayeri yo kumenya uko asubira kugaruka. Ariko yakubiswe, yagiye kwitera hejuru, asanga ko baramurasa bamuri ruhande, apana kure kwa kundi kukurasa umuntu ukamupfunda umututu muzuru ukarirasa, dore ko bafite n'amazuru manini bari abajinga. Ubu ngubu rero tuvugana uyu waduyi yahunze, twagira ngo tubwire abaturage, tubwire abantu hari hirya no hino, tubabwira ngo muhumure kandi mukomere. Uyu waduyi wari waje ahangaha ameje nguwa, kandi amakuru meza dufite nuko n'uyu waduyi wakomeje gusumba wagize resistance uri za Gakenke nawe araje akubitwe. Muraje mwumva amakuru meza, muraje mwumve inkuru nziza y'uburyo agiye guhondagurwa, agiye gukubitwa n'ingabo atari bumenye aho ziri buturuke. Hanyuma abaturage tubabwira ngo muhumure kandi mukomere, nta kintu gishasha cyabaye kitigeze kibaho. Ubu bwicanyi bwarateguwe kandi buri gukorwa na leta ya Kinshasa ku bufatanye na leta y'u Burundi, bashigikiwe n'abariya bigarasha n'utugara bahora bumva kuko bagomba kunywa amaraso y'inzirakarengane. Ariko nagira ngo tubabwire ngo aya maraso y'inzirakarengane aba baturage bakomeza bica ababana n'abagore, arimo gutaka avuga ati Mana uzaza ryari uhorera amaraso y'inzirakarengane. Twizeye ingabo ziri hariya kandi zihagaze neza. Dukomeza gushimira ubuyobozi bwa AFC, dukomeza gushimira ubuyobozi bwa MRDP, dukomeza gushimira ubuyobozi bwa M23 mu by'ukuri ku mbaraga no ku bikorwa bakomeje gukora kugira ngo akarere, abaturage, umwanzi atongera kuza ngo yongere yigarure kariya karere. Ibyo byo mu byibagirwe, turabivuze mu byandike. Umwanzi ntabwo azigarura kariya karere, ntibishoboka, ni impossible. Umwanzi araje akubitwe, umwanzi araje ahondagurwe, n'ubundi yakubiswe nk'uko mabwiye. Uyu wari waje ageze irundu yahunze, arasubira mu kanya muramwumva ageze za Bicumbi na za Mutunda iyo yari yaturutse ahunga. Rero aya niyo makuru meza twari tubazaniye muri aka kanya kugira ngo tubabwire yuko mugomba guhumurika. Umwanzi ntabatesha umutwe, umwanzi ntabaperturbe, umwanzi ntabazanire desinformation ababwira ngo Minembwe igiye gufatwa, bageze irundu, aba bahunze tayari twabibabwiye, bageze kuri runundu. Abantu mwitondere amakuru y'umwanzi, mwitondere amakuru y'umwanzi. Aho mugomba kubaza amakuru murahazi, aho mugomba gusanga amakuru murahazi. Mufite ibinyamakuru bibahereza amakuru y'ukuri kandi bikurikiranira umunota ku wundi ibiri kubera hariya iwacu. Rero muhumurike kandi mukomere ku muheto. Abasenga musenge, turabizi kuko haba hari ahantu henshi bari gusenga, abafite imirimo itandukanye bashinzwe gukora mu rwego rwo kugira ngo iwacu hakomeze harengerwe cyangwa se hatabagwe, mukomeze mubikore. Ingabo zacu turabashimira,
Major General Sultan Makenga turagushimira aho uri n'ingabo n'abamukorana bose, ubuyobozi bwa coordination militaire, ubuyobozi bwa coordination politique, nous vous remercions beaucoup ku kazi muri gukora. Courage sana, courage, mwongeremwo akabaraga kugira ngo umwanzi ahunge aje kure cyane, kuko ambition na objectif z'umwanzi ashaka ngo yigarurire ikibuga cy'indege cya Minembwe, hanyuma abone uko abona ravitaillement. Hari ahantu haramugoye, hari ahantu hahora hamuhanda cyane, ahora yarababaye kubona kiriya kibuga atagifite, kuko iyo baza kuba bafite kiriya kibuga ubu ngubu bari kuba bageze kure, bari kuba baratwirukanye no mu bindi bice turimo. Ariko kubera kuko dufite ubuyobozi bwiza bwa MRDP twirwaneho, M23 AFC, ntabwo bazigera ahubwo baraje bave na hariya bari. Hanyuma rero munyemerere tubashimire, dukomeza kwihanganisha abaturage bakomeje guhura n'ibi bibazo by'urusaku rw'imbunda ruremereye mw'abantu mwe, indege za Sukhoi, za CH4, za kamikazi, namwe murabyumva muzi ukuntu imbunda izivuga nabi. Ariko kandi turakomeza kubakangurira kuba maso, tubabwira ngo pole sana kubyo muri guhura nabyo. Imana irahari, iraje ibigenze neza. Mukomeze mugira ibihe byiza, kandi nimuje kureba Mulenge Today TV mu zindi gahunda tugenda tubagezaho amakuru uko tugenda tuyabona, turagenda tuyabagezaho. Muhumurike kandi mukomere, ibintu bihagaze neza, nubwo umwanzi we yibwira yuko ari we uparitse neza, ariko mu bundi buryo aparitse nabi. Araje kubitwe kandi akubitwe ahababaza. Mwari kumwe na Muhasha Fidele, mugira umunsi mwiza n'amahoro nyagasani, twongere mu yandi masaha ari imbere.